Okay. Today, the plan go to Tomen and have a look. So, mynd I Tomen oedd yr plan heddiw yma. Chydig bach o hanes. Tomen is a 1st century AD Roman fort in Snowdonia, Gwynedd, Wales. The fortification, which lies on the slope of an isolated spur northeast of Llyn Trawsfynydd. Dwi'n gwybod be di spur, ella sa chi gallu, maybe you can elaborate and let me know what a spur is. Was constructed during the North Wales campaign of Governor Gnaws Julius Agricola in AD 78. The fort stood adjacent to the Roman road known as Sarn Helen. It was occupied until it was abandoned around AD 140. In the 11th century, the Normans reused parts of the site for a moat. Tomen, which is managed by Snowdonia National Park Authority, is a scheduled monument. Okay, so a bit there's a little bit more here. Tomen is the Welsh name for the site, which means mound of the wall, as it is an allusion to Norman moat that stands within the remains of the Roman embankment, hence cannot be earlier than the 11th century. As no written references about the site have survived, the fort's Roman name is unknown. Dyna ma beth drwg na di, it's not a bad thing. Ond sa dda cael gwybod be oedd yr enw. According to Tacitus, the native Celtic tribe of Ordovices aggressively resisted Roman occupation of their territory in central and northwest Wales alongside the Silures. They fought a bitter guerrilla war under the leadership of Caratacus, Caradog, during the AD 50s, shortly before Agricola's governmentship began in 78, AD 78. The Ordovices were still actively resisting and had massacred an entire regiment of Roman cavalry based in their territory. Agricola's response, part of his overall conquest of Wales, was so brutal that Tacitus tells us that the Ordovices were effectively wiped out. It doesn't say that they wiped out. Tomen was probably built to maintain Roman authority over the area following Agricola's campaigns. Its purpose was to oversee the local populations and protect road communications. The fort, which was first built from raised earthworks and timber, probably housed a cavalry until a unit of 1,000 mounted troops. In the early 2nd century, the fort's personnel was reduced in size and rebuilt in stone to accommodate 500 infantry. The rebuilding work suggests the military situation was stabilizing and that legionaries had settled down into a garrison role, so much so that roughly 30 years later the fort was abandoned. Inscribed stones found at Harlech Castle, believed to be
from Tomen document the rebuilding of the fort in stone. Each stone commemorates in pieces various lengths of completed fortress walls and the unit centuria who built them. Some of these central stones were on display at the now closed Tegontia Museum, Caernarfon. A section of the 2nd century curtain wall has recently been reconstructed to give an impression of how the defences may once have looked. Okay. So dyna ni chydig bach o hanes amdan Tomen sub-Roman Wales. The site is important in Welsh mythology. It is the legendary place of Ardudwy Myr y Castell in the fourth branch of the Mabinogi. Dominating the site today is a Norman era moat. Little is known about the fortification, but it is possible that it was constructed by William Rufus to counter the Welsh insurgency of 1095. Archaeological research. The fort's remains are extensive, with many angular features being traceable as earthworks outside the fort. A parade ground, bathhouse, mansion, road, burial mounds, a possible temple, and a small military amphitheatre, ludus, a rare feature in Britain. It has been speculated that the area was built to compensate the legionaries for such a bleak posting, but it is also possible that the fort's very isolation allowed its preservation. Many auxiliary forts having had their own arenas erased by ploughing, etc. So, yna ipyn o bethau reit diddorol o hwnna. Anyway, mwynhewch y fideo. Dwi wedi roid at ei gilydd, fyddai wedi roid at ei gilydd. Mewn 2 munud, so mwynhewch, a cofiwch os ydych chi'n licio fo, drwch clic like, well, about a minute, thumbs up if you liked it. Click notification buttons and don't forget to subscribe if you want, os ydych chi isio, sy'n rhaid i chi. Ond mi fyddai yn rhaid mwy o bethau newydd i fyny. I'll be putting new stuff up, so it's worth a look. Anyway, bye for now. Iawn ta, heddiw yma, dwi wedi dod i Tomen y Myr, yn lle Rhufeinig, medden nhw, ac rhyw beth eraill. Dwi'n gwybod gymaint o hanes yma, ond 2000 o flynyddoedd yn ôl, yn 78 AD neu rhywbeth fel. So, dwi'n cael look bach dwi roed i bod yma blaen, gwybod amdano fo, di sôn amdano fo, ambell i dro, am byth di mentro i fyny yma. Edrych yn ddiddorol. Hwn i am look, ia. Oce, wna'n eich wedyn. A de, yn ôl sôn, amphitheatre oedd hwn, i'r milwyr. Gael cwffio, felly. Ie, llad bobl o fama. Na'r hen doman y hyn yn mwncw. Tomen y Myr. Ni'n meddwl beth sy'n gwmpas, ia. Lwc bach o'n. Da, de. Na'r hen amphitheatre yn mwncw. Eto, biti fe gynnau'n dron. Cyn draws o hana. O mae'r golygfa. Yn wych, sbiwch. Tomen y Myr.
Dyma ni. Hen adwyl. Rhufeinig. Sbiwch lle tan, sbiwch y pren na. Mwy o beth am ymgw. Mae'n ymlwg. Ethig fod y syth i fyny. Cwrdd i'n ymgw. Yn stwlan o fanna. Moel du, moel hebog. I fynd am cwmpennant o falle. Ryw chwaral o fanna. Chwaral lechi. Dwi'n gwybod am hwnna blaen. Anyway, mae'n dda yma. Mae'n ei am lwc o gwmpas, ia. Mae'n rhywbeth o fanna. Gyntia moch, illa. Ia, swn i ddweud. Gwt mochyn. Mae am lwc yn iawn. Sbiwch hen troff. Roed y bwyd a dŵr illa. Y slops. Yn beth yna. Dyma ni cwt mochyn. Wel. Mae dda yma di. Ew. Sy'n ôl iawn yn gallu siarad. Sy'n nhw'n dweud. Mae'n siwr. Ond sbiwch y llechi yma. Sbiwch. Waw. Dwi'n falch bod fi wedi mynd tro yma, anyway. Dyna ni, adeilad yma eto. Dwi'n meddwl beth i hwn, ta. Mae'n rhyw plac neu rhywbeth yn ei cadallan yma. Cuts yna. O. Oce, mae'n rhyw hanes yma. Allwch chi credu fod beudy adeiladwyd yn wal gair wedi cael ei fomio yn ystod yr ail rhyfel byd. Yn 2017 defnyddiwyd cerrig Rhufeinig o weddillion y beudy i adeiladu rhan o wal y gair a welwch o'ch blaen. Allwch chi dod o hyd i'r plac carreg ysgrifenedig bychan a welwch yma atgynhyrchiad ydyw o un o'r 10 maen canwreidiol Lladinaidd a ddarganfwyd yn Tomen y Mur oedd y marcio'r broses o adeiladu rhannau o wal ar wahân o wal y gair gan wahanol grwpiau o filwyr. Mae'r un yma yn enwi grŵp y ganriad swyddog Julius Perpetuus. Dyna be mae'n dweud anyway. Chi ddarllen o'ch hunan. Lle mae'r garreg yna ta? So mae wedi cael ei ailadu mewn ffordd. Mae'n darna yn nhw. Yn beidio hynna. Hwnnw oedd y ffordd felly. Da, mae'n ffyr cerrig da. Ynddi? Ffyr o bod nhw'n dal yma.
Carreg nawr, enw nhw edo. Ac o'n look well yn munud. So dyma ni ar ben Tomen y Mur, ac ti'n edrych yn o'r awyr, mae yna sgwar y fama, sgwar y fama, sgwar arall y fama, mae'n bangol yn ei ganol o. So swn i'n tybio bod tent neu rhywbeth rownd y darn yma. Mae'n campio yna, gwrs allan, ysgrifenol y horrible fan. So dwi'n gweld dwi wedi bod yn campio yn gweithio ar y gweld bod dim mae'n llawer o sens i fi yn wneud o ar lai ond dwi yn gweld o fan ia, ac yn ôl y sôn rhywun yn cael dweud yr ordafisiaid ac yr ordaficiaid a dyna oedden nhw'n hapus o fynd so yn ôl efo llwyth o milwyr City Camp ac ond dwi wedi gweld llun o Hwyl Du, Hwyl Hebog llefydd Blwyno Manod Bach yr ardal mae'n gyd yn gyfros dwi'n i'r wedi cymryd yn o llunwyr bod i'n gwneud rhaid yr mawnd yma Tomen y Mur. Wel, na ni. Cyflawni rhywbeth arall eto ni yma. Dwi wedi bod yma fan. Lle arall da i fod y campio, dwi'n meddwl. Gawn ni weld. Anyway, hwyl am y tro. Tomen y Mur. Ac mae'r pethau bach yn galw yna fi. Yma i weld Tomen y Mur nes i ddod. Ond fel ydw i de. Yr bethau bach yn galw. Ydy fan hyn, bod i madarch. Gollan llawiad anyway. Ia. Helo, bobl bach. Sut da chi madarch bach ys blwyddyn. Ia, 2 flynedd wan dwi'n meddwl i fi de. A ma ni yn Tomen y Mur. Ei dal i. Ia. Anyway, hwyl am y tro. Dwi'n trio mynd yn ôl y car. So, eto ia, yr amphitheatr. Hyn bach. I standards nhw. Na fwy, na bod y lein tren yn mynd drwy ganol. Dwi'n gallu bod hwyl o hwnna'n illa da. Illa da mae'n ffwrna illa. Ond rhywbeth yn ei ganol. Illa dychmygu y cwffio. Glan, o gen i. Diolch fan.
Amphitheatr Rhufeinig. Ideal. Mae'n madarch fan. Iawn, nôl i'r car fi. So, ges i brecwast cyn dod yma a beth iawn, so dwi'n gynnau'n beth llawer arall i wneud. Eblaw, dwi wedi bod yn grwydro yma. Dechrau sbotio un madarch, di sbotio un arall, dweud. Trio dod o'ma wedyn. So dwi'n yn siŵr beth dwi'n mynd i wneud dwan. Mynd i fyny ar ochr Moelwynion ta be, ta jyst mynd adra ac wneud y fideo yma. Dwi'n yn siŵr iawn. I'm not sure what to do next. To go on the side of the Moelwyns and investigate over there, or just go home. Oh, lovely view in front of me. Yr heiniogydd drws ar Dydwy. Cyn edrych yn gred, da. So ai ffwr yma am wan, dechrau cresio fynd. Mae'n oer hefyd, so hynny peth yma dag yma'r flwyddyn yn dechrau troi fewn i job wan. Ond gawn ni weld mwy na thebyg adra i gawn ni weld yn gwybod. Oce, wyl am y tro.